a re bone rele mo ℕ𝐿𝐴𝐻𝐻 a re bone rele Dion ke bangwa go tswang ka ℕ𝐿𝐴𝐻𝐻 Dion a ba robela kwa koteng e kgakala tula ka thogo it is evident that evidence Makhupa ga batle go bona Kaizer Chiefs hono sa nno ya go lekalekanya a bo go tsoga musika kwa botlhaba o dira jalo fela jaaka dire mo pekeng ya fetileng ka fa go lone letlhakore lonele hono sa nno evidence Makhupa ba re o ya memeza o Hezekia go Timothy Mohlanganani ga bo go nna fela jalo ℕ𝐴𝐻𝐻𝐻 the hottest one in the land Dion Hoto a romela go teng ya kgakala ya kopana le evidence Makhupa ℕ𝐴𝐻𝐻𝐻 Makhupa a ikgopela mo letloweng